نردو بون بس سردانية Kişen. أو مزردين مثلا سر ديوار بون قبل كندا مقارب الاشتكي بقى خل كانت إذا هم بيشتغل هذا عشان يشتري شيء چون جیه اوضاع خواوی جیه مطبخ خواوی جیه کو مطبخ لی خارن چیت کرد دیه رود نشته هذا هم دور کتن هم دور کتن Yanlış veren fark ediyor. I'm trying to.